Oreri matuko mathiete na mbere kuinekirira noti iguru ya ciringi 1,000 itige kuhuthika guku bururi-ini. Muingi ni uritio uhuthire ihinda riria ritigarite gucenjia noti iguru mbere ya tariki 1 mweri wa 10 riria noti ici igatiga kuhuthika kaimana. Gavana wa bengi nene guku bururi-ini Dr. Patrick Njoroge niwe urutite ritana riri kuri muingi hindi ya icera riake kaunti-ini ya Garissa, akihinyiriria undu uyu ni ukumateithia gwithemana na hathara iria ingiyumiria. Zile za zamani tukifika mwisho wa mwezi wa September, zile noti za zamani hazitakuwa halali, zitakuwa makaratasi tu. Na kwa hivyo sisi ambao tunafanya kazi na pesa na wale wengine hata wale wako huko nyumbani wanaenda wanazurura, lazima wabadilishe pesa za 1,000 zile za zamani. Gavana Njoroge akiongerera kuga ucenjania wa mbeca ici no uhuthikire bengi-ini yothe kuma riu nginyagia tariki 30 mweri wa 9, kuria ningi aronirie muingi njira itiganite cia gukurana noti ya maana iria ya maheni. So let's not get worried about the big amounts. Let us concentrate on talking to our people, reaching out to them to make sure that they can actually convert their money simply and not lose their value after September 30th. Njoroge aramukiritwo ni minister wa kaunti ya Garissa Abdi Ali uria uramuceririe icigo-ini itiganite cia kaunti iyo mbere ya gucoka kwariria muingi thukuru-ini wa muthingi wa Garissa. Ngiribotera Kameme TV, Njitagwo Mwaura, Wagunya.